E whakapono ana te Premier, John Key, kei tua o kapenga te whakaitanga kua oti nei I Wainganui te karauna me ngā iwi o Waikato Tainui e pāna ki te awa o Waikato. No te rangi nei I whakatakotori ai te pire e whakamana I te whakataunga mo te awa ki roto I te whare pāremata. He pire e whakahou ana I ngā whakaritenga I whakaitia rā e te iwi me te kāwanatanga o reipa I ngā tau ki muri. Hei tā John Key, kua roa tēnei kaupapa e wānanga hia ana e rātau. Well, there's been extensive consultation. We believe that we have, putting together the Waikato Tainui River Settlement Bill, we've put together a position that is much more sustainable and will deliver a better outcome than had previously been put in place by the previous Labor government. And the reason for that was they were looking to separate the co-management of the river, and we just didn't think that was possible. Hei te ahiahi tonu nei ka wānanga hia te pire.